Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryahagaritse umukinnyi Heritier Ruvumbu amezi 6 mu bikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda. Umukinnyi wa Rayon Sport ukina asatira izamu uzwi nk'umusatirizi Heritier Ruvumbu Nziga yahagaritswe amezi 6 mu bikorwa byose bya ruhago mu Rwanda kubera kugaragaza imyitwarire itemewe mu kibuga. Itangazo rya Ferwafa mu cyemezo cyafatiwe umukinnyi Heritier Ruvumbu nyuma yaho mu mukino wa Primus National League wo ku munsi wa 20 wahuzaga ikipe ya Rayon Sport na Police FC. Umukinnyi Heritier Ruvumbu yagaragaje imyifatire idahwitse mu kibuga bihabanye n'amategeko shingiro ya Ferwafa, CAF na FIFA abuza gukoresha ibimenyetso cyangwa amagambo bya politike mu mupira w'amaguru. Komisiyo yigenga ishinzwe imyitwarire muri Ferwafa nyuma yo guterana yemeje ko bwana Heritier Ruvumbu ahanishwa guhagarikwa amezi 6 mu bikorwa byose by'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ibuka gukanda subscribe no kunzogera niba wakunze iyi nkuru, ukande na like ku muyoboro wa YouTube new updates. Muri kumwe na Bertrand Muhawe ikaze. Heritier Ruvumbu Nziga ni umusore w'imyaka 31 y'amavuko. Yavukiye Kinshasa, Zaire, aho ni muri Democracy Republic of Congo. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 75. Aha murabibona neza cyane ko Ruvumbu yarageze ku butaka bw'iwabo muri Congo Kinshasa. Ashimisha abafana, atsinda ibitego byiza bya kufla. Ariko imyitwarire ye ntimwemerera gukomezanya n'iyi kipe ya Rayon Sport. Uyu rutahizamu Heritier Ruvumbu yagiye akinira amakipe azwi nka Vita Club muri 2015, AS FAR muri 2018. Muri 2020 yakiniye Rayon Sport, ayivamo ajya muri Premier de Agosto, ayivamo agaruka muri Rayon Sport muri 2023. Byari kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro, umukino mwiza waruryoheye amatwi kuwumva n'amaso kuwureba, aho amakipe yombi yaraserukiye kunezeza imbaga y'abafana, ni Rayon Sport na Police FC. Ku munota wa 54 nibwo rutahizamu Heritier Ruvumbu yafunguye amazamu n'igitego cyiza cyane cya kufla. Maze Peter Gabriel Foro rutahizamu wa Polisi ku munota 69 abaracyishyuye ku mupira mwiza cyane yari ahawe na mugenzi we Savio, biba kimwe kuri kimwe. Ku munota 87 gushyirwa 88 nibwo witwa Rudasingwa Prince yeretse Police FC icyabareyo bayirusha, atsinda igitego cya kabiri, birangira ari ibitego bibiri bya Rayon Sport kuri kimwe cya Police FC. Umunyekongo Heritier Ruvumbu wasubiye iwabo nyuma yo gutandukana na Rayon Sport ku bwumvikane biturutse ku bihano byo guhagarikwa amezi 6 yahawe n'ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda Ferwafa. Yakiriwe nk'intwari n'abarimo Minisitiri wa Siporo n'Imyidagaduro muri RDC aho ni muri Congo, François Claude Kabulo Mwana Kabulo, ku kibuga cy'indege i Kinshasa. Ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 13 Gashyantare 2024 nibwo Rayon Sport yashyize hanze itangazo rigaragariza abakunzi bayo ko itakiri kumwe n'uyu rutahizamu. Iri tangazo ryasohotse nyuma y'umukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ku cyumweru, aho Heritier Ruvumbu yatsinze igitego akajya kucyishimira tuzi nka celebration. Ariko mu kucyishimira akora ibihabanye n'amategeko y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Uyu mukinnyi yahagaritswe amezi 6 mu ruhago rwa Nyarwanda nyuma yo kwishimira igitego mu buryo butemewe. Ruvumbu yarasigaje amasezerano y'igihe gito muri Rayon Sport uko yari yasinye umwaka umwe uzarangirana n'uyu mwaka w'imikino wa 2023-2024. Uyu mukinnyi wari umaze gutsinda ibitego 9 muri shampiyona yageze bwa mbere muri Gikundiro 2021
akina amezi 2 mbere yo kwerekeza muri Angola. Ubwo yari iwabo nta kipe afite, Ruvumbu yegerewe na Rayon Sport muri Mutarama 2023 asubira muri Gikundiro. Yafashije kwegukana igikombe cy'amahoro cy'umwaka no kongera gukina imikino nyafrika ya CAF Confederation Cup. Kwibutsa gukanda subscribe no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bigezweho ujye ubikurikirana mu buryo bukoroheye ku muyoboro wa YouTube New Updates. Aha muramubona mu mashusho meza cyane. Abafana bari bamwishimiye, bishimiye n'intsinzi ya Rayon Sport muri rusange. Ibyishimo birahenda kandi intsinzi ni ikintu gihuza ibyishimo n'abantu. Iyo ntsinzi iyo ibuze birumvikana abantu barakonja, ariko biba akarusho iyo ntsinzi iyerekejwe n'ikinyabupfura. Urasabwa gukanda subscribe no kunzogera niba ukunze iki kiganiro, unagiye like kugira ngo ujye ukurikirana ibindi biganiro nk'ibi biryoheye amatwi kandi bigezweho mu buryo bukoroheye. Ndetse unajye muri comment utubwire uko iki kiganiro cyumvishe ndetse n'icyo wigiyemo. Mwari kumwe na Bertrand, naho ubutaha.